gazeti aserituko rya rero. Ayo na rairo borito asama gazeti aserituko rya rero. Ayo na rairo borito asama gazeti aserituko rya rero. Station yona mbe masoko semi ukumanya nabo igokokya nebwe bono twirandire kumanya ire chinguru mona na rairo borito asama gazeti aserituko rya rero. Omonyakero Chengoro pala na moranchinga karibu wase gazeti ama gazeti ritiko rya rero tariki 25 Ayo na rairo borito asama gazeti aserituko rya rero. Kubugwa rumajo botegera limbwa gazeti ya Taifa Leo tariki 20 umutinyi yo gatano na kabiri mwaka w'ikiri 2022 ritukonera Jumatano Women Crush Wednesday na rairo borito asama gazeti aserituko rya rero. Na mangana iro borito moranse gazeti ye nigoro yechinkwana che ya mase ya mosabarwa agati abarwaniriye beke abakonyi babarwaniriye beke rukenene kuri ya Kenya sobo na rairo borito asama gazeti aserituko rya rero. Ba kurwaseke makia roots party na gano party abakayigerera chisera chiabo nechi manifesto chiabo Ruth Musheru kurwa gano party Justina Wamae kurwa sekia makia Ruth party and Justina Wamae naro moke sana asa historia ndiye mdogo 35 na asa chinkwana chia masa mababe taba gutwara litukoligoro no musubati Ruth kurwa sekia makia gano party nigo Justina arorekanete gutwara ubumanyi sana ase manifesto yabo paka abantu bande bagachaka kweboli nonya na soko launch go manifesto yabo nkiata ero turi bagaerere because she looks like she has more information igoro ya magana ya manifesto yabo tibuga tibintu binge so kwereraga ko baraisi inakuwa rahisi tindo chiko siswali ndilia mabera tali kongu she had an answer like to every question. It's like she was well prepared nkome chipanga vizuri akara bakolete chinkwana ishiche mase ya mona aboleti gwe agatebana she did her time, she took her time gukora research elinde ko chakweresa mangana naro chokweresa gatebana izi bangi ambazo tunasema tutapanda tari nyasore ya mata ya manyerere neli ya mata magare yagotumeka sobo gweni ni bintu getara akwanete binga sana bikoro sibukurwa senya sore no nyine chi makeup abaske bagotumeka akarokoligereria Justina Wamae okoramba bwato kuigwana gituku ya sana na Professor Wajakoya korengana na bago chiokore mirimo just in case banyore kirogeke nabokoranga they are in good terms. Kulingana na maoni yangu naende naro chena it will be itakuwa waste sana wasiposhinda itakuwa waste sana. Mimi I liked her brain. Esta ile ngeko kuirangalia maswali na nini actually iga bono Kenya takire gokoma kisiasa just in case Raila Odinga na Azimio la Umoja babue wose Kenya kwanza na William Ruto bue it doesn't mean amba wa accommodate Justina Wamae wose Professor Wajakoya sa serikali because they need all those brains kubwatera na gukora imirimo nakiye kogera ekero debate ya Nairobi ya ringe yobo governor kwa mwiwete Johnson Sakaja agotebanga bond cap igata I know in terms of management we good so we can ko ganincha se serikali yane nko nyeso bora igete so I think that is a good way to go as much as development is concerned. That is the first part of the debate ya betri kuligoro. The second part igora nyora se page 12 na 13 gati umusike gati gashagwa na kurukenya kwanza no musubati Martha Karua kurua sobo mobwazi milo umoja wa Kenya coalition bagakwanira they took time asa mangana ko yogo chikurwani corruption merengo yonsi yakaboli go kwerera buti miroberi babekire yogo chikurwani mangana corruption gati gashagwa kaboli gwa kubwatikana nibi nabi mubwateranetie akegerera agatebao busaidi mbura abekwa bonsi bakaboli go declare their wealth. Martha Karua agateba she is worth 150 million Rigathi Gachagua is worth 800 million apart from the 200 million chire freezed chiata tumeka singa ncheki ne kirike mwe mwatere sana musubati Martha Karua kamutegera bya sana Rigathi Gachagua na bari gukona buna administrator Martha Karua na bari gukona buna umuwakili
and that is exactly what we expected. That is who they are. Yes, ekere ndo Martha Karua ari gukwana ari gukotia constitution and other thing ere igira chiko bera rais gokore mirimo ni captain yaye gutumeka a constitution yense ya Kenya, meaning other governments chia beire assess ya Kenya chia beire chiko ignore ekatiba and mo ni bipengere gete anyway, abantu bagotabana they didn't expect Rigathi Gachagua to perform that way. No, Rigathi Gachagua did it well, and he actually was very calm. He was calm at the beginning of the debate. Gatogo chiko chikokora chi debate echo. You know something. Na batire tigwa maberera. But to my opinion, Martha Karua can remain calm all through. All in all, nile Martha Karua kuchokozwa sana. Hakuna avenue ya kuchokoza. Alijua sana kwa sababu mara nyingi alimuingiza ndani na betoko kako mosaimu muraibwense ya Kenya mpaka bantu bali bago bankubolia maswali bakatana muraibwense taya airanerie. But then all in all, mo deputy president Musike William Ruto aliandika baadaye akasema anajivunia sana kukuwa na Rigathi Gachagua. Baada Rigathi Gachagua alikuwa na Mkenya Makagana makase dictionary bakuruhusia mangana ngiko kwa no exactly unari kira dictionary. Yes. Wakenya nyinyi wabaya. Cheza na Wakenya. Wakenya nyinyi ni wabaya. Asante lady gazeti ya Taifa Leo mwajo motegere bei ya unga Yakataa kushuka. Liyo by the way yangire kwa supermarket ni ile. Omo esababu ose egento gekogera ligo liryo bosiri yangire kugwa mbali na serikali gotebanga ngo chirire ko korwa shiringi 12 na 10 shiringi 230 goikemie yemo nkeringa omo waziri w'oburimi ya Kenya Musike Peter Munya nigo araretio kugwa kweligo liryo bosi batara igwanana n'abanyene bituma na bali bagosia konyambara akora kuigwana gabe tumwango kurarikolengana no muri kibuga gazeti oroboti na bokoro nyara senjero yo wikera no mwanjo motegereria sepechi ya kabire gazeti ya Taifa Leo. Na maana bado tutaendelea kutaseka na nipate bana. Bado njaa, bado tengangora aragira tole bokima gatuma chiwaga chikura bono mbuyo. Wakeire. Anyway, asa campaign chigendera tebo chibobo cholio bonene musikera ilo dingo olire irani gagenda tokolira se andonsia sa okora campaign ko tebo bunago soiga ase kerogo from day one naenda mangana inairorera tuna Martha Karua se chinkwana chigoro awata from day one ibara chikobeke merobeli muna bago chikokeya amagoliye bintu byengenjo bunendagera na maguta ime ya Kenya elinde gokonya bakenya bagendera guchandeka roboti urura ase page ya kane ya gazeti ya The Daily Nation nekero bagendera gusigikania no bomo bwa ekiama kia UDA kerense ya bomo bwa Kenya kwanza bosyo bacholi bosyo at the same time Raila Odinga agotebana bantu mbaba seko bana bwaba bacholi bumwako bobo gochikoba peaceful. All right, asepechi akabira gazeti ya Taifa Leo ikombe getenere tamangana yechi mbebe no bacholi ga Kenya IEBC nigo bono getararare goikabona marieta yebitaseni gosechi polling station chiria chitabwati internet eri ya 3G ebituwe ebyo nigo bire gwetani libwe yamona emye yamona 10 ekemo bono ntora manyanga lakini kombige bisike gotebanga engane igera chigwasiro gochia ase aba agent balia babali bakurigie kerokyo president ya Kenya sijui inamaanisha nini at the same time sijui kwa nini haya maneno yasiweko wazi kwa Mkenya Wakenya mmoja anasema kwa nini ikuwa siri sioni shida ikigamba tabetenga watatumia satellite kukupeperusha sijui shida ni gani lakini asepeche akabira boy goroboti ndoro bono omo governor bwe county ya Murang'a Moroke Mwangi wa Iria batabirenga bono gago chikumwakire ko Raila Odinga on condition gapimete kergo yo kyo waziri ase serikali ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party anaweza pewa so far Raila chi wizara ile ngaya nanire my friend kunazo nyingi anaweza pewa si rahisi it depends what you bringing to the table omaete boni gabana tokukwana abantu mbaro abange bachagete sabali na Azimio la Umoja bagaika kulia ruchira sana igoko goja kurumageka gokoegwa nonyete Yesu ekera lengi no muganda monene kuba monyora sakayo kuminyuka kulino mukarore Yesu ko motevi katogende mwao ngiba akoreta balinga na Yesu murunga bas page ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation bado toraseme mekutano ya siasa ya bomo bwa Kenya kwanza koragwa no musike Dr. William Ruto oyibona gwatabana baise ko ire serikali ni go bagoche go control parliament so that techigo etia machikandara chiko misaba Kenya igoga kubolia bantu na erena
nabegete mikakati yo kwanekina nachi gutwara chingurwa sebunge in as much as na bwate byama bila sobo mu Kenya kwanza yeye ata ensure kwamba amepata nguvu katika bunge tachi kwengerwa ni bintu bigara birachikumisa abakenya roboti urura sepeji ya 5 ya gazeti ya The Daily Nation asepeji ya gazeti ya Taifa Leo. Profesa George Wajakoya umurai wike amagia Roots Party nande gukurigia obo president wese ya Kenya gatebirenga nabo arabase gukana tachi kwa attend presidential debate kwa nini yera joko bali tukuri Jumanne asengencho nkibako mubekera na waiga mu igata getaikaraze katikati ya William Ruto na Raila Odinga. Lakini inaweza kuwa ngumu. Amesema amempagua. Noroche. Nani Profesa Wajakoya ikabwate manifesto iko contradict na mangana ye dini. Omate David Mwaure no mondo bwate chi manifesto chi chimekire kolengana ne dini. That is why akara ko igwa mangana ye nyasore ko chigosimekwa chingiti ko chigotugwa ikakoro novo ama mangana gete ale maminja ye bunandengere tinche. So haitawezekana. Bunandengere tigwa higa Mwaure ebangete nechi fast nyinge sana je Biblia chigo counter Wajakoya ndio maana Wajakoya anachipigania. By the way Wajakoya gotebanga umaarufu yaye ni isaina kobeko na Raila Odinga na William Ruto sio waiga Mwaure. Sasa tufanyeje? Sasa wacha tungoje tuone kama atahudhuria mdahalo asipohudhuria Nairobi. No, tiga baba weka basi bono kende ngio turako. Wacha waweke wanne ni wachache. Ni wachache. Waweke tu mara moja. Wewe kubane tukole hesabu yeju. But rende no ni chinkwa na chigoro. Nani alionekana ni kama umwamirio kwanyi bumwamirio korwa sekia kiama kia Gano Party Ruth. Yes. Alionekana ni kama ana yani tarenge kuegerera. Arenge kutumeka 30 seconds of the 2 minutes ya ile. Chando o professionals gosoase amangana politics. Najua kwani Justina si professional, she's a professional. No, what I'm saying in rumo chando professionals gosoase politics. You know professionalism and the politics are two different things. Unless you want to be a professional in politics okora mangana political science, you see. So aba na abantu batayite kuocha enchire ngao yo ku manage Kenya mbarabazi siasa maete hata walisema hawajakuwa kwa siasa, so itakuwa ngumu kueleza mambo mingi hapa na siasa na hata mangana mangi ngoro cherigati Gachagua na mambo. He can take you back to 1989. He can bring you back to 1973 or 1998. Anyway, asepe chegata to voice gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti Mike Mbuvi Songo na cheta seki gambero ya East African Community na ekigambero kyo igogia chigete umutenere mwanebuli chikaiga Kenya Paul Kihara kuirobo shahidi aseki gambero kyo goseba na cheki na jerendeos. Kutakuwa na muda kweli. Wamempatia Paul Kihara 45 days, meaning that akimnafanyia nini Songo wacha atumie pesa. Akona pesa tu atumie. Zile acha tu atumie pesa. Unajua in Kenya somebody told me and kama osako iba millions of money toligote sumoni sincho serikali neta tutumeke chibesi chingora chira neraba Kenya. So Songo wacha atumie pesa. Sibe pesa kidogo kidogo. Asipe jia gazeti ya Taifa Leo oyo koliyo ekerogo kyobo governor korwa se county ya Tharaka Nithi nigasa okoro kwa Professor Erastus Njoka korwa se tikiti yeke ya Jubilee nigasa biraba menyi be county yumba base kwanja kobera upinzani so bake sabunga ibachu wake kura yabo upinzani ko wapi sasa upinzani baba se kwanja yani igonga hata geteba bere imiazimio la umoja. So tushajua upinzani ni gani kulingana na Professor Erastus Njoka. Okay. Yes. Peji ya gatano nalima ya gazeti ya The Daily Nation mwanchumo wategari no murigereria esomera igoro yeme roberio IBC abekire yogo chakwana kebonango transmit yere results cyoba cyolibo bo mwako yogo somutinyo go cha centra yake na no bwasyoku igomba begete roberio buna jira chiko bachiko irurukigwa na korarigwa na ende igoro mba bege toko igwana na bakabeko ko igwana na gati ya the media na IBC abuna bago chikokora oko irurukie kwa mangana yoba choli. I remember telling you this on Monday. Nilikuambia on Monday kwamba tuko na freedom. Nilihakikishiwa kutoka kwa Chebukati igata yabata na chinyomba cy'uburalia nchibwate obosibole boli bwoko barana kiracyo cyata yaba sofa matokeo ni haya fulani tuabeka abo
no mugui no gateba na nyare bobuire. That is the only nande chebukati gateba getura agende kolengana na machikari twali keranete tukabe KISII yote yatakuwa sawa. I think this is a big step yuko chikoana kino bacholi bombo be transparent and true. Page ya gatano na gatatu ya gazeti ya The Daily Nation omo what do we call witnesses omo kirori ase kegambero ekerene gichinse ki ICC kikebwateranĩtie barai baito ba Kenya kurwa se county ya Kakamega alengo mwalimu atogete gakweta se chinjara chinkorekanu. Sasa kesi imekuwaje akakufa wakati ekina kia ICC kilikuwa kimeanza kufufuliwa. Page hiyo ya gatano na gatatu tubwatoro boti igoro yomo Sike Johnson Sakaja yo kuligikero kubo governor wa county ya Nairobi bona gwatabia kiombe karige tendete omucho Nairobi ki NMS na nkebwana dati so far nkebwana dati kwa na tenda chinde chonsi because ichira chiko kumosiba erega gochikabo mu governor atakuwa sasa bound na zile tenda zitabidi aendelee tu hata kama amejuaje anaenda kuwa gavana. Anaamini hata alisema anaamini anaenda kuwa gavana na asipokuwa iko kwa azebeji ya gazeti ya Taifa Leo omo women rebuye county ya Homa Bay Gladys Wanga igasabiro kwabera ucia seke ombekemo gose sake ya moime ye county iyo kubwatekana nabangina kogikeri gusana so gutaira ni kibesa bwange kibasabite buna omkopo na kumubole Gladys Wanga kubakonya sakane tena batebanga aina machika gukora emirimo na ende ekamati nero yatanyare kuburukania singe nchyo kubakonya. I think ndara bakonya nuko wakana kibesa kirire kiako bakonya kerba mate abangana na barabu yani bagusumbuka sana sio mama tu nonyene byombe byabasayambia tu chiloni mbuyara kini you know the problem is aba swat budget ko saba chiloni sana mwako goja ko yoroko ba salmon eloni ya sabe tu gento ya korete to manyeti you see hapo nitakupinga aba swat ba saba chiloni ogo sarangiane biashara kwa wakati byombe ona gochirania omazacha nairo kwa sababu loni kama ipinga yeye anarudisha kwa sababu wengi ni wafanya biashara twarore abantu bakuchinyomba chikwarorwa mabadi chiombe anyway I don't want to ever enter ndo iko kana boje sema yasipe yuga kubigwa esomera na sekia se gazeti ya The Daily Nation nabantu bonsi bale magegaye chidili echichoko oko import ya maguta gocha Kenya. Asepe chekatani gazeti ya Taifa Leo Steven Kalonzo Musyoka no muraiweke makia Wiper bono nigasabire abamenyi bonzi be county ya Kitui wake suti Wiper kila mtu anasema Wiper kila mtu anasema nderera ila udinga na azimio la umoja goja nsa Wiper livuli lyoka nabagoteba ikikuwa hivyo egende go chigwa affect actually azimio la umoja kiagera ebyama binde mbiraroro Raila Odinga na chigota me county ya KISII akaimokia maoko igwa demanga tigate niyo ya mukuru azimio la umoja ikawa shida so sai Chris Obure Professor Ngeli DABK Simbarati ODM Oyongo KNC era wadekia lakini yake kerete mu na azimio wotiga yawapi mane no kuigwana na batara igwana Volkswagen bazimio because karogota abana obake suti Wiper na kwa tabara ilo gochiko cross bunge adena ro kobege liwe kiana rata to DM va ke suti bona kiro mondo cha kirenga ade ndigira ira udingo cha kiro suti ko janja ko kobeke t-shirt ne suti yes aje mbege epeji yango lende kia ya magero to kora mana siasa Professor George Magoha no mwaziri w'ikisemiga Kenya nigatebire nga serikali bwango gankurwere amorokererio buna amatemwa grade 6 yago chikokorwa na bana kibago chikosoa junior secondary bwango iga na ndo tebire nga igera chikoba gati ose bara chigera chikoba kona chakati abo iboli abana n'abalimu kubwatekana nga kiwa chigasinga nabo bwate freedom yo koiro mwana school ende yonsi nebe private nebe wapi korenga chibeshiri bwate kuchigwakana I think itasaidia Michael
na konye kuirendiria maswali amange bakenya bagendete kwiburi na mote bara understand na kie moroberi yosi bisio gokore mirimo na mangana ya junior secondary school epeje 12 na 13 na mangana aria yechi debate chia bateri tukurigoro kati ya the deputy presidents or upcoming presidents ngotumia abu mwanchu motegereri nkuire mpaka gazeti epeje 15 na limo ekero ekiombegia Kenya Railways bono kirachi ko gwakana abantu barusiti gukura sense mo ya muhoroni goche ko ba 20 million igongo chiko ko bare compensated ase ebitari byabo byamaremo byabeta bikorosi gwelinde egetange kigali umurero kebege kwa gacho na epeje 15 na 3 ntubwate ebiche yetu yiri tukulia rero ko picha tumeyake abantu na Unga merushio kwa watu kwa renge koruba chinso no manya mangana yo mwanju motegeri no murigereria na ntubekire obosia kwa bakabekire omosi mutwa mongono uneka wechika tu no mokongo yani tokuru yani abananji tokuru buna jinsu otagete kobeke rubosi aru tu baloti oli obeke ay jamani think that is semona the deputy president yoko tena okay ko eli golirio bosi ne njama yoko chiko kubeka abantu bakere chikura obo mobwa Uganzimio umoja. Wacha nimalizie na kutoka historia ya leo. Today in history lero tariki 25 na kabera so mwaka wechirwe emiribwe ya mochimiki ya 53 na ibere tubwate omo muri kibwe bitabu na ndo renge apoet na kitoko okay. Poem timetiki usingi kikoruko. Labda tufanye utafiti. Poet igarenge theologian na ndarenge philosopher cultural revolutionalist akoro kwa Okot P Bitek niga kwete ime ya Kampala na ba kwete chitariki emerongebere cy'umutinyo gatano na kabere na gati bitabu ari gete ni Song of a Prisoner igona ari gete igoro yo Taifa Leo ense ya Zimbabwe na bera chiko korobo choliwa omwaka gocha 2023 lakini nigobo abaraibe kanisa ige Katoliki nigo boirenga obocholi umbo base guchigutwara kibura buru ekero omurayi bwense yo muroke Emerson Mnangawa naende aligetigo chia ko kwirana sekero gya sentunda ya gatatu imeyense yo ya Zimbabwe no roboti uruna bokoronyora sepechi ya gatano gatatu gazeti ya Taifa Leo timazo gwate kende koroiga timbu atikende tupeleka tu kwa michezo na dondo nabo kwemanyi goro yobo limibunura karobo limibua ona gutumeka gisemi chiao mungu anara utugete bisusu sana go chakrepe chi 13 go kepechi 5 13 nabo kwemanyi ngankiora kola singinchu kwegandalia samagana yega serugi chiso linabo gosori go chutatu omosubati Faith Chepngetich Kipyegon igaye bwiretense ya Kenya gold medal ase chimbero chimita elwe ya mone chimisano Kipyegon igamonyogete sana by the way na kwenda kinga Kenya nkonyorere gold medal korwa asama minyokali agenderete imeyo Oregon America satumegete jideka irenga chideka isato kose jinsa isato tumegete jideka lakini jideka isato I think ilikuwa mita ngapi? Mita 1500. Mita 1500 I think in 3 minutes. It is 3 minutes 52 seconds 96 microseconds. Kile hapo niko sawa? Okay. Asetimu ya Arsenal banyorere chinguru chomogosolia Moroke Mahil yani akoro kwa Alexander Sinjenko. Wa, alieta na makongo akoranje. Akanyora maji make gonsibe. Akoro kwa Alexander Sinjenko korwa sense ya korwa Nairobi tumekuwa pale pia kidogo. Mungu anasaidia. Wacha tuingie huruma Nairobi. Tawe pia Nairobi imekuwa pale sana. Mimi pale ndio nimesomea. Kwa pale Nairobi sana. Your father in law nafikiri yako pale Nairobi pia. Di Mwadventista. Ni elder. Di church elder. Chui, good morning. Lakini kia korokoro kanyaneti Chui. Chui. Anaitwa Chui, hilo ni jina lake. Jina lake? Ukienda kwao useme Rogers hautalipata. Chui ni jina lake alipewa.
Anyway, egine arage manyire. Ande tuwajikora kuia kama ngani kanisa. Anyway, wacha tuingie Huruma Nairobi ndio Dondo inatupeleka. Lena, you have this experience. It's not a bad experience. Kaliento kirekebe. I know before ukwe married, uikamua chage to bosani pole pole, either you used to visit your friend, that's your boyfriend, whatever, kwara enda nyomba mwae kwabo na bokuruga muragere abo sibichi anga, you see. Você tu wende sibianga? Mimi sikuifulia. Sikuwaifua nguo yake hata kidogo. Hapo nisidanganye. Kwa nini? Sikuwai. Tukuwai yosha nguo jamani. Okay. Huruma Nairobi, whatever hukuwai yosha nguo. Sikuwai yosha nguo. Sikuwai yosha nguo yake. Ni kwa nini ufai kuosha? Alikuwa anakataa kwa sababu mimi si mke wake. Oh jamani. Yeye alikuwa anchinga na bwatachi sister. Then zamani. Na hakuwahi hata ambia sister yake wamfulia, alikuwa anajifulia mwenyewe. Zamani na milioni. Au unavua nguo? Unafua. Okay. Unafua nguo. Okay, nguo aliko sibia ngapi? Asikuwahi nimefua nguo zake mara ya kwanza wakati. Ayenguo atakete kusibia. Whatever kukanali, ayenguo atakete kusibia. Hapana. Nguo atakete kusibia. Asenje yake. Kwa sababu sikuwahi zipata pale. Na niliyoimuuliza, kuna siku utataka nikufulia hapo wale tena kile kwa unataka kusibia chianga. Akasema hapana, hujakuwa bibi yangu. Uweze mpigia pasi nguo? Aungempigia hiyo wakati. Labda iwe ana haraka na ameomba nipigie hiyo shati. Lakini mara nyingi akifua alikuwa anazipiga zote pasi anaziweka. Huruma Nairobi, lazima tusibichiane sana. Huruma Nairobi, by the way, umungora yomana bwate umusani oye umuisekera kini baranyoma na akabaga kumutarira ekirenga kiyogenda baragera hapa na pale. Lakini umungora yakamata yamusibiri chianga kigare chianga nyacha chafukire agatebire ndo musani uyoye umusubati ngagaki nsibirira chiangechi akamata irana lyango osibiri chianga. Am I your wife? I'm just a mere girlfriend. I'm not your wife. I'm a girlfriend. Onye gota ketengo sibiri chianga. Onye gota eten korugere. Onye gota eten kwakire nyomba. Dasta. Onye gota eten bange chianga kirege ntoga. Amka asubuhi na mapema. Hesabu ng'ombe 1 2 3 4 5. Peleka kwetu nyumbani. Bila tatizo. Na bongo kolega kazi yonsi. Ongwano lya kabolinga akayana limo akamataya bisoka kurwaye kana ko nibere. Kamosali kurwe nyombelia usiane yeye kaira ko bakakorana. Hadi wa leo mongwano hiyo taramanyana usana jita kanyoro mugungu akanyoma usanya unyo. Niko kwa na roho mbaya. Amekataa kwani utamlazimisha? Sasa kazi yake gani? Kazi yake yeye you're in courtship. Kuna vitu yes, but kuna vitu zingine Lena unaanza mazoezi na mapema. Haifai umlazimishe. Request, it's a request honestly. Si alimu request. Like for me, anya togo date, intenta ko ngakanire nyumba, I will request. It's not a must ngakanire nyumba. Nitakwambia hii mwezi nimefinyika tafadhali nisaidie. Ukikataa sawa, lakini it's not your responsibility. Wengine kuanzia tarehe 20 simu pa. And it's my birthday na ninakulazimisha kama utaki sawa. Kitalikia marongebere na isaru iko there landlord amekuja kwa kwani wewe ni babangu? Anomontolizia hapa hivyo. Akwenda kabisa lazima aoshe nguo. Uikazi bichi hapa. Hapana du. It's not a must. Honestly, at that stage si lazima make a request na ninaweza kukuosha ama mimi niseme aje tikango kwa nyako koraki kwa sibichi yangechi but so chake ko dictate you have no right over her. Mwancho motena boko sangana into virangere SMS line 0791 088922 na boko sangana into virangere yo SMS 0791 088922
una tugukoraga yango nyinchigere inyuma y'agasoro g'ikigo n'abakasoro ndigere libere isato alafu tuone maoni yako ni yepi tiyo tukorera abwo nyore gazeti yawe ya Taifa Leo bwimanya yo mona yanda manga sinchira y'wikirana wenyorera yawe ya The Daily Nation mwanchu motigali na bwimanya yo mona yanda manga semelia social media KISII FM 94.1 na semelia Facebook Instagram na wakatonya KISII_FM KISII FM na semelia Twitter na semelia YouTube KISII FM 94.1 otobwati bwikirano na kwemanya manga ayo narairo burito asa magazeti aserituko ria rero ayo narairo burito asa magazeti aserituko ria rero